Bombay State Legislature. Program watch kung gaw na batasang opsin piyayo, dan Apollo kawitin opsin speaker. O ngay sa pagmamahal dato sintiya eliyawat ka na bansak sa karebe John Way, how the ban wrong watch. Eru pwede iban patch-patchonin lang, ang maway menchi ang PH mat sa karan wawo kapumulat ang kukuran na nilap sa machay coach, H mat sa karan kay wani o wow lap ang kukuran erok so ko yan kon peyu, wow lap ang kukuran sa nangkan ko, kachawan wang pisapol maklikan ko, nanalong ko nangkanyay ko. Wow choror to pasapol machay kap na and win pompe, the Honorable Stevenson Joseph. Karyawan Kapina, Honorable Francisco L. Yuanes, Speaker and Queen ng Kawatakosan Net Kaysa Wanwin Pompe, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yangamoy Honorable Senator Scan Coros, Son Kobong Labalapan Wayne Pompe, the Honorable Nelson Joseph, o Yangamoy Son Kobong Kan Coros, Labalap Kaitikan Coros ng Pedientia, Momotso o Copperman. Ejungal wow and kaplalem chon win pon pe yunsap sama chenan kalan ledmas dengan kalan watch rakat o koros bachonan program watch ni February isak tuaw darong kau no ria kutri isak tayo sapol macet kuinung ko wasan net kaysa pe wan win pon pe chia langar nan ran kapay isak siduan aray chungal buya lamalam kasantik kayo and nantiyan tataw watch kulak isap manage limaw tawli na mesap nan wasan wiya lamalam pay labalap nan Polonia. Sapol machay speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi merchingata wiya lamalam watch o kamo wagulawlawan ruchingata sangwan parante Senator Perez. Eri apwego pachatiyan ran watch ngalan ku quorum ayan san salong chon wen pompe yusap may raralap silu mamumot watch kachi nan ran kapay sak silu watch. Iraralap kayo ye report sang kamitikan. Sansan me pan raralap watch report silu mamiye o ime pan sansal ka. Standing committee report ng pesero limaw lepinial riyesak tayo. Mepit kamumatan pechek om next district dispensary. Makokoyangar kam TNP WTC me Senator Tenilepen Wia Chairman o Kamtian Roson Mao me Senator Sheldon Ned Pachawan Wia Chairman. Poin san salong chon poin pon pe yunsak mamumot yunsak an puinong fokus net kaysa kayo kachiyer irawach o puren kopko kam tika pachapach mapkopiyer poin kak chep chiki o ropoch kito an so karwar arre ye standing committee ropoch nembe sarawano lebnial riyesak tayo. Mepit and kapnayan wen pon pe yechngal men kabesen and pe isap tayo, lepnial isap tayo. Me itan yechngal itit om director and opsin sa. Ropoch watch sangam tien sa me Senator Alfredson Latora Pachawan Wia Chairman o sansan me ropoch watch alalta. Kayem sakla ye standing committee report number seroy su lebnian riyesak tayo. Mepit and kapnaya chungal men kabesen and peserod mau lebnian riyesak tayo. Me itane chungal itit om AG the Attorney General. Report watch report sangkam TNJN ko me Senator Perez Pachawan Wia Chairman o sansan me report watch pil alalta. Iraralap karyaw ye unfinished business te totong kan mesaykin che epolla. Tan iraralap watch ire yung memiye me ye kamumatan pek nempe serokayu lepinian riyesak kayu. O irawatch pilpuran kapantala po pechek kanene en kakuyaw. Kaya sa plan iraralap ye nomination te ititakan. Dan raralap watch itita riyaw
memia o ime pansan salpa. Kayu yay ititan Mr. Luciano Abram om terakter sensa. Sansal may itita manage kamanaman lar na usus riyesap a o mer yemen mewuwa. Kayong sakla yay ititan Mrs. Persiba Michael Isom om AG te Attorney General o itita manage pilkamanaman lar na usus sa walu a o metamen uwa. Nipeporo riyesap karang kaunor yakut riyesap tayo. Sapol machel kuinong kawata ko sa net kaysa kawan buwan pompe pacho yangar nan ram kapaisap tayo. En aray chungad wiyalamalam kosantip kayo en nantiyan tatapos. Kulok kaisap minichesap sipele ni mensam. Nan kwasan wiyalamalam en pompe state legislator. Pela balap ng kolonya. Sapol machel speaker ti Honorable Morphin T. Yamaguchi nagkachawan ruchangata wiyalamalam watch o kamawagulolawan ruchangata sang Juan Paron de Senator Edgar. Puepi e mayor quorum ayon San Salong Chonbuey, may raralap silu mamamot unsa watch kachawan kachi o apali nan ran kapaisap tayo watch. Iraralap kayo yay report sang kamitikan. Pan raralap watch report silu mamiye o ime pansan salpa. Et standing committee report ng nempe Sarawalu lebnial riyesap tayo. Mepit en kapinaya chungal men kapese nempe isak silu lebnial riyesap tayo. Meitan chungal itit om administrator and TNI te transportation and infrastructure. O kopkoyangar committee and PWTC the Public Work, Transportation and Communication, Senator Lepen Pachawan Buya Chairman. O en sansal marapot watch alaltar sang momotunsap en kuinong kawata ko sa net kaysa kayo en Wayne Pompe. Are, standing committee report na besaratuaw lepnial riyesap tayo. Mepit kamamatan pagpag ng besaroisu lepnial riyesap tayo. Nakopkoyang committee and Rosan Mau, Senator Ned Pachawan Buya Chairman. O sansal marapot watch pilalalta. Kayong sakla, yay standing committee report ng kayisap lapniat riyesap tayo. Mepit and kapna chungal men kapesa ng kayisap tuwaw lapniat riyesap tayo. Meitan chungal itit om terakterang kantaan kamarain. Makopkoyang kamtian kantaan kamarain. Senator Simona Pachawan Buya Chairman. O sansal merapot watch pil alaltar sang momot unsa watch. Ira oralap karyaw ye pil kalanter te kamumatan ko sa netkan. Tan ira oralap watch sansal makamumatan ko sa net eo memiye. May ye kamumatan ko sa net ng peisap tayo, labinial riyesap tayo. May songan-songan wakit sa palmachel ko sa net and Wayne Pompe ng peisap li labinial. Opkisilisap tuwaw labinial riyesap silo. Mepit Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2024. Match kapese sang Senator Carl Mawia Chairman and Committee and Moni. O sansal makamumatawach alaltar o watawat kayo. Kayong saklan iraoralap yay nomination te ititakan. Sansal pan iraoralap watch me ititar yemen memye o ime pan sansal ka. Kayo entity to Mr. Daniel Isaac om Administrator and TNI. O en sansalong Wayne Pompe yung sak na itita manage kamanaman lar na usus Isaac tuwaw A o silu so. Karyaw yay itita meto ka Mr. Stanley Etze om terakter ang kantaan kamarain.
o sansal may tita manage pil ka manaman la ni usus sa isak tuwaw a o pil usus siluso. Ni pagpuro riya isak kayo, parang kao riya kutri isak tayo. Sa palmachel po yung kawat ako sa net kay isak kayo, one pompe. Pil bacho yang nan ran ka pa isak lumaw an aray chungar buya lamalam kasantik kayo an nantiyan tatakwach. Kula kay isak manage riya isak lumaw tao din ni Mason. Nan wasan buya lamalam an pompe state legislator, pay labalap nan kolonia. Sa palmachay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, may bachuawan ruchungata buya lamalam watch o kamu wag lolo ruchungata samwan paron te Senator Net. Pwede mayor quorum ayon sansalong chon buhay may irarala priyaw na mumotun sa watch pachuawan kachi o apalinan ran kapay sa klimaw watch. Irarala kayo yay pil kalantar te kamumatan ko sa net kan. Dan irarala poch kamumatan ko sa net eo me ye kamumatan ko sa net nante isak tayo lepinyal ri isak tayo LTO. Me pit CBA te Comprehensive Budget Act o tarumon riya kutri isak tayo. Om nawatawat karyaw. When kak sa wasa kamumatawach en sansan makamumatang taklaki itawan lang kamumatang ko sa netwatch. Eri mabansan-san bayi kamumatang taklakan. Kamumatang taklanan pe isak labniya isak tayo. May songasong en pisang labin lo kaya spotlight o en sansan cheniya bang kasaleta me kasaleliya baseball tournament om nipagpen moni me mayor. Sansan mawaktak lawach kapese sang Senator Court. Are kamumatan waktak lanan pe isapeo lepinyal riyasak tayo. Me songasong en kap program moni kan me peitan option speaker puen kap tapun ananakan en committee kan nan Pompey State Legislature o anan karwaru cheka kamumatawach kapese sang Vice Speaker Miguel. Esil kamumatan waktak lanan pe isak riyaw lepinyal riyasak tayo. Me songasongan wakit o katachayang mesaninchim GF Tamawawa General Fund nan line isak o isak silu and iraputugutuk silu lepinyal isak silu and irachibichip and sawal machay kosonatan buin Pompey nan pe isak li lepinyal opkislisak tuwaw lepinyal riyasak silu o match kapese sang Senator Coyle. Image kamumatan waktak lakan may itawan long kamumatan koson netwatch o sansan no kamumatan koson netwatch kamanaman lasang mumot unsak and pinang kawata koson net kaysa kayo and buin Pompey no usus riyasak riyaw a o socha mawuwang. Kayong sa plan oralap yay resolution kalantar ta kamumatan pagpangkan. Kamumatan pagpang kayo mamiya mayay Eloy nante serot wow lepinyal riyasak tayo. Me pit pagpag yo om His Excellency waslita value semina en kak may tata o sa wasayaki office kan o school kan tukso kay ne office la penapesem solar tatangki puenut sa wasapalikan mautana nanat tukso bukas. Kamumatan pagpakwach kapese sang Senator Simon o alalta sang mumot unsak an pinong kokasanet kaysa kayo and white Pompey. Nipapuro riyasak silu, tarang kauna riyakut riyasak tayo. Sa palmachay pinong kawatakosanet kaysa kayo and white Pompey, pilpachoyangar nan ran kapaysak isu and araych malbuya lamalang kasantik kayo and nantiyan tatakwach kulak isak ministry isak tawli ni Mason nan wasan lamalam and Pompey State Legislature pela balap nan kolonya.
Sapal na siya speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi. Megacho wan ruchingata riela malamuch o kamu wekun lolo wan ruchingata sang wan paronte Senator Perez. Kwepi mayor quorum ayon sensa long chon boy may raralap riyaw na mumotun sa kwach kacho wan kachi o apali nan ram kabay sa pisuwach. Iraralap kayo yay ropoch sang kamitikan. Dan iraralapot sansal na ropoch eyo memiye. May yay standing kamiti ropoch mente Isabel lepinial riyaysak tayo. May pit kamumatan ko sonet mente seroeo lepinial riyaysak tayo. May pit pochet ceiling and sapol machay pochet and baron mono watch. Ropoch sang kamiti and mono me Senator Coyle Pachowan we are chairman. O alaltar sang mumot unsap and pinong kawata ko sa net kaysa kaya watch. Iraralap karyaw, yay pil kalanter, da kamumatan ko sa net kan. Tan iraralap watch kamumatan ko sa net ew memiye, may yay LP nempe, sero ew labnial riyaysak tayo. May pit wakta klan sa kulna chay pochet silong and darong mono watch. O kamumata watch, Kapeseyer sang Senator Coyle o alalta sang momotun sa om watawat kayo. Amechech autapan Rongen Weeket ng Legislature o sa pagpapagityo o luklukatyo kupurakan ong nan autapan Rongen mabanggatyo tamor. Kalangan o kaseledian.